Wasya wa Muimi. Mwana musaisia wa mutongo itivingwa tine mukambani kameme kama visa kalaka tongo chio kambani wonde kwa kutanithia kusomethia na kumanithia kalivunthi wa kilunguni cha Wasya wa Muimi muthanyani wa umuthi na indi tuingaliko cia mutituni ni kaunti ya Masako na muthanyani wa umuthi ni tukutha tuima mboka muthemba wa inyanya ni kendo banena la wiki ya mbokani ya ku kila muthenya kana thini wa kachumbari kaku isoba gwata no munakana ona kuno to na kuiseobia ugesethia ukaisa kuma mundani waku o wisinesa kana yi safe nesio ndi kuneto ndawa kate wa mituki na nesio ni ya ilukwa uima waku wa mwe na indi no wiseobie kana ukayema ukatwa sokoni ukakwata mbesa ukakuna maundu maku neta wa Steven Mwema kalivunthi wa kilungu watindata nesa umuthi nendoto elesie ilwa wimi waku wa manana undume maoneke ndaki ndo chambe muimi ula wima no kesitha bibandu ika makosa ni waelewana ni warekebisha nikenda wisitha ndo ni makwata le mwingi na ni makwata mbesa na kindu kingi mundu ula wenda kwitha no kwendolika unthini wa wimi wa manana ndeso ndo wikawa wisitha ni wakwata information na no manondo tonda kwika kindu chambe andu ingi mona uimi muno tawa ume niki weno wa pena kathina we mundu muka we muimi kana kila mundu yote ethe mundu muka kana mundu ume no akuna uimi no yetikala kila mundu muka kila mundu ume no akuna uimi yetikala nundu ninonete mbikiabu ninonete uimi wondethetie muno pyo nundu niwa wombikitie bubu mundu ni kana mundo ndisa kwika ndena guo mbende ya Manyanya kuma nambi ya kuima ni ndethetie ngaitwa ciana skulu ngasomethia athukumia la umene ba mundani ni bana mbesa ciumite manana ni ya ng'ombe yiba no mukunu we banumitio banungata manana mpaka ngesa kubikia kuwa so ni okulie mundu no kya kabanda manana mpaka ukesethia amanana pesike ndukita wa kendo getha ki self sustaining ukesethia amanana we mwene no kwata mbesa lakini no mea kuyandikia muthukumi mundu atono bikabwiti na bina yanata tina wa mwaka omwe no withia utona manana sumaku utona kwithiandikia thukumi no kethia mbesa cia kumaiba ikauma manana ni asu mundani usua manana kwani nana kwa mbesa kabisa mbesa vyo kwa tunene timing ya manana ni papala mundu tuno bandela nesa ukesethia hapo isokoni nesa yuta musimu ni bandite yuyu mono December ni kutitha manana na yuthi yuka kusewela burundu kutitha manana ata la thitha kwa thitha yuthi sawa pyu ni chawo muno kituma ibindani ya December ukesethia kwa manana na ku katika tena utakwa manana kitumi kinge cha December kwitha kutana manana nundu nikutonoka kukaua mbua mbingi no kithi ala manana meindi manini mendi na kwa mbua mbingi mayue wa maiko mandi na mako mandi kula tusamutu midudu tuilika ala manana ni namba na tuyananga ko wo banda through the year kana be season sila fulani utaimia be season ila ni time ya ukethia ni shwa na bande la bubu moimona iketha ni na mbesa kana ena na thikali cha mbesa so tasi kwa mwaka roughly nota banda manana season siana kula kubanda mpaka ukaketha ukabetanga kiangi malamena to kwa mwaka ni banda malaele la nindi moi wa keli ngoka ngaketha ba moi wa kana ngabeta na moi wa 10 ngoka 10 ya bandi December ni ukuli ati o yuwe na kiutu kiucha kuchumeta kiucha kwa nzita ndobo ibamusi nzita ndobo ni ukuli kila cha inspire movie ya kuthi kumanda wese no wenza ndobo yi ni wonete nge bandu itethetie mundu kabindwa maisha make kana iso nesi umiepa ni nonete nge bandu ungeatoboete na siange kota fulani ona kwa no kutetheka anaswania na nona nitobwe nikenda nitwike yumwemi kabisa iwe thienge bandi ya sindu cia kwanga yumisa kiwo kwa musienge ni thesia no physically kana wakusisi nichaukela wonete kwa mundu usu ukona kwa kweli mundu no keka titawe na ndoboi titawe thailio no ni yu ndobo yesu yake
ila watoboie na ambi yo banda atwika Muimi ndini wa munda wake na sisi none mutethetie muno pyu akapanda manana akapanda sukuma akapanda binzi na etenge miondo bo Yesu yoka na maisha make nona mokela na maenda pasa pyu yuna kwa ne kalande na naswani ana nasya ni kata fulani na mandambe sana atobwa kiwu na indi yuna likamundane na ambi yo banda na ilando mekuya na kana ilando mailie ndo tule ile muno nene siando usethe ya mundu asia muthenya umwe ndanisa kuangale na njaka nomba nene nzio manana no matume ndo tosiyania mundu ni kuwa manana na ngali ni kuangale na manana kana kaka nomba nene na manana nigo no uengali no kaka nomba nene onoke ka mundu ange manene na manana memoka na indi wisioka ingwima ndi wa sindu inge kuote omba mboka omba mayuta iwa ma pilipili hoho uibando kukunthini nikenda uko kwata mbesa mbingi na nthini wa Uimi we ukethia pe ana wame kwetela mbua na ndo ange mekukobanda itakuwe na kiwu ukukobanda ibinda yonthe in terms of thai wa mundu ucio undu wendeye undu utona kwithia atona usomethesia na undu utona kwithia atona thwa leu na kwikala maisha masio pe tofauti ya mundu ulokubanda na kiwu season ilokwenda na mundu ulokwetela mbua ese kwema fe tofauti nene muno pyu nundu yu uyo kwetela mbua nyeta kwa ndesa kumbikia nundu nyenitengemea kiwu chakwa na napanda palabe okakwithilwa ni mbua ni sawa lakini mbua ya makuka bado ni ngwendea na kunithia na kiwu chakwa ndekwetela mbua nundu yu matukwa mbua ndikwi kwatu ya kwatisia kwete delay uibanda na wikwatetie mbua yoka ile akua lakini wena kiwu ni thuthania andu makatobwe kiwu nundu wena kiwu chaku kiwu ni cho thayo na kiwu ni cho kila kindu na wena munda panda no yiki kila kindu nitengemea kiwu chaku peke nduketa wa compare and contrast uyuko compare thayo waku ilota ina kiwu no yuwe na kiwu twambe vuba ilota ina kiwu ilota Muimi pailia na epyo lakini yune na kiwu ina pailia nundu vya mundu mwa isi ai mumosu na ina kitambi na chesie kuka aisa isusie 10 lakini kwa tuelesie pailia specifically okwa sindu imwe na kiwu ona saingi no siokewa ugethi ona ngwa wabu wa withambu chaka luka yini mililo watu milo athambia withambu chaka luka yini tumaundu twingi tula twika wa kiwu utethia undu kaluka no scale no ngina scale kila kindu nikenda ukwate kila kiani asaingi uyu ngimo wezi wete ngima mbingi undu kalweka yini ikoloka ngima kaini tena zile obona no in terms of ukwati uyethia na we down kabisa nundu kiwu kini cha kuwa no lazima omanthe mbesa uwe kiwu no tena kiwu no wia wa mana lazima wakwata mbesa wambe kuwa kiwu na mutungi wa 30 takwitina wa mutungi wa 30 silingi pipiti na yune ukuli ati ibindela utaina kiondo aimatiko ngia yuwe na kiwu ni wima ibindezu utaimai peke ndo wangangana kwika ukesethia ndo ubikianesa kuna nikikwema kwika na oyuma wiki ina traya ngasi nundu mbue kilelia kuweka nitone sukuma okasemu kanini na ndini thanja mbua yoka yawe yoselelo na yae makua ioma kana yanangika okay no in terms of ukesethia ni tonatabe kindu ngwenda thoa kana no tabe ndungwe project ngwenda kwika lakini nditoneke bindani yu na yu nundu ni waimie oyu no utoneke kama ndo tazo niguo nundu yu ni Muimi na nina emie yundi kuona ndo tono nzinda nundu ketha ni kiwu ni umya kwa musi ndiwo boya na ndia sene atelela mbua kaua kuyu maundu ala monthe ni bangite niona nime utoneka nundu ni na kiwu patoneka ata mundu akakwata ndogo yake patoneka ati mundu no bange undu wambe ni kwamba kuibanga no utuma akili ni aku kana juni ngwenda kiwu nundu ila kindu jua kiki akili ni aku ni kiambe yo kusumbwa na kiambe yo kusukuma na kula kusukuma kuyesa kutuma ubikie la ndoto yaku ya komanda jiba langu mya kiwu na ilo kwanza ita for example tunene kichako kinziro kianata kinzi kwa chenziwe 14 days mithana 10 no ulikuchalikile ulikukilikite 120 feet kuthinde
Na uyambe unza anywhere kana process ida ibwana ata ni wamba kwita andu makoka makamba kuthimia bala bekiwo nundu tipo ndebe na kiwo inde yubala mathima mona bubekiwo surrounding yesu yekiwo uyita no yoko yenzewa kobe specialist ataalamu be ataalamu alama mathima makamana bau bekiwo ina kiba kubeka na makathimo bange makethia bekiwo lakini kiba sana nundu bakiba kubange tweloto bwela ba na be bandu bathimo ketha bingo kiupi pe bandu batekiwo bandu batekiwo ndiye kwateka bandu batekiwo ukakwesethia kimwe kinthulu na kingi ethia kimwe kiyulu na kingi kinthi basa na ni okulia pe undu tono mana kana kiuchu kinthi ni cha mundu kana ndi cha mundu kana mana chuma umana chauma wika kurisi nduma na utenzete lakini ju watoboa ni womana pa hiyo ndonge no unyusa ukekya mundu kama na no samie no wikia texting nikenda umane ki mundu kana kete mundu kiucha kunikingala akakingala was a fit 120 na chenzo kitu no kuata mbesa siana takwenza kithima takiu alodi ngiliana na 50 petenge miano likula wina kithima kiu so kichaku ni around ngili 150 na ni ukulia umanda andu mailiata makwenza nondu mundu nooke akasi nyene ninzamu ta uneza ninzamu ta ukona wathio ungoka kounye ndiko natabeke ndo ndenza pe andu specifically makwenza pe andu specifically alamenza alama wiyosu ila wenda kivu utono makunia simu kameta makoka maka kuthimia na maikwenzea okay enikenda tuthio muone toke kwendea na manana ekakwema bayu pe utethio ungi wonete nundu wina mwena wina kiu ekakwema mundani ndeni wa maisha maku maba musie mundu ala onthe okwika pe undu ungi kiu kiutetha cia ekakwema ba mundani nikindetha cia muno nundu nicho nitumia hapa kwa na family yakwa nicho nitha cia indo ciakwa nacho ila nina mwako nicho nitengemea kuua kuthamba kwika kila undu wonde ukonetie maundu ma nyumba nitengemea kiuchu chakwa na ku around nona kwe kumu muno kiu ni kipindu environment yaku nondu nona kwilionesa kwe green nikipindu ite atto ise mitila yonde thiba ipindu to nundu akiwo chuchu nundu ila batai kiwo batai mete lakini nundu yube kiwo mitila yaye no kila nenge na bandie yonde twiki ngirine nundu bekiwo na bekiwo chakuyana wena miaka yana ta wena kiwo yu nina miaka Mwanza. Nitusiogeza itini muvyondo kwenda nona na mutongoi. Mwendo museisi ane mutongoi TV ngwatanio ya mukamba silingi ingilia na yemwe na miongo 5 na ende tisisu specifically na kwaku ne kipathukani kwa na ndu andu ala ukwata na kiucha kukiba saka na kiba kubi ugese na kwata kiucha kumwene ne wangithia manana maku na ne waika maundu angi meke pathukanio anondu kiune twake kwata nondu necho chambe wibu ya wibana lazima withe wena kiu yutu ambazo tusembo thio muone na twasiokethia indi netukuka tubuye manana maitu tumatwe mundani mpaka tumaime usethia ne matwike nana itona kwewa neta wa Steven Mwema netusiokethia iti Wasya wa Muimi. Naende mwenda museisia wisenesa ni mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba neta wa Steven Mwema kilunguni cha Wasya wa Muimi pabeta wa mutituni ni county nene ya Masako naende twende na kuema mutiwita wa inana naende netwa mino manondo tuwana kwikanika naende isethia ni wakwata kiwo na nondo kiutu inachoma okoni yu egatu kitumie kenda tueme inana mpaka wisethia noto notilanga kachumbari kaku ni watu elesia na endovo ya kundu wenzite wa mino kwata kiwo manana usakwata ni menana ye kana ye na ti pe manana kipathukani manana ni kipathukani noenda ndini wa kampuni cia manana no kathio kasakwe nana thileseo thila mena shualite nayo nikenda makakuelesya thithi thathili onana nikenda ukabanda yeseo yu ona kai kampuni le sobete wao kese that avocado pe avocado ekuwa sietwa fuete thani masungwa pe mome kuto pixi mana nai nimetha mena me masitwa kibathukanyo kese mundu no ama nimetha na masitwa kibathukanyo nundu thitha kwa thita wa ice crow niyo ni bandite itonyo ice crow niyo ni bandite
Pe ingi tofauti wako manayo aye thuno tho ni bandite ndia banda thingi ye waikio recommend ne mundu ye kana by accident wa thina wane wayi na ndio ndini wa nduka isu sitesa wa mbambe ya manana na ina maelesia na miama nengena na thelesio ila yukane sanundu nina kiwu chakwa ndona kwibandia na kwinithesi na mamba thia thina na banda yo. Okay, nika na wisi mundu no I make decision ale tokosa ye kana ye yo characteristics ya inana ye yakwe ni nana ida ibwana ata kwa to describe ni nana ida ibwana ni nana ida this smart view ye nene ye nangondu nene na ni yuswete nesa onene wai tunda witha ni nene kana no I says yo na kaida kana to ini aye ni nene view ni le nene view with ya no tamanana me anata lama tona kusobe kilo kimwe manana atano matona sobe kilo kimwe so ibinda ya off season ta ibinda la kuiswa ni wese with manana maingi tu ibinda off season ni wese there kilo kimwe cha manana no takiwa utambasi nata kilo kimwe cha manana la kuiswa muno yu andala me kwesi aba ekala moto sokoni yu alame alawe umateye eka ke bandani yu alawe umateye whether not silingi siana kwa kilo kimwe ndo na silingi kutoa silingi 70 ibinda off season la kuiswa no pa amokite ku wende amokite ku ba December so na pobu buyu ke thia ni tanguta kilo kimwe 150 kilo kimwe kwa timing ne very important timing ne ngi important kabisa okay no kwa mindo odho ambeo yakwe kibuyo ni usobanga si atapala kukobuye no sa ongaima na ngenzo o kasikuya kaseo kwemane kukile muthango kukile yu ngokile muthango kalekania witha mana maune kwikata process isu ni kulekania na ndivulanya na wa nguku na wa mboko ni thitie mpaka mboko na ndivulanya buna baibulanywa inginesa na wa ng'ombe na inde ndida chambeo yakwa nundu ni ukule tofauti ya mundu ukilite muthanga no ngi utokilite mekwata results si kepathukani da si kepathukani nundu ju muthango wo kilia ni wa nenga mbeo wi nzebe ya ubeba nikenda thikunulia mimetuke mundu mimeno ibeba otamo ni beba yele kwitha muthango suwe mubuthu wi mulekanu lakini ukuite manua maingi wina bo mwingi no story no ni wa po muvyo ungi mubo pe kindu kitau yubu ni wali wa umyo kamba wita bandu ukapoa ukathitha nundu saa isundu ele kuwiki emwe direct wele kwamba kuonenga time ta ya wiki emwe ukawita bandu te na within 1 week iswinde yetha nwenda kuutumia uyukwa wiwete mundani andu ingi no na maenda bo wangu kutaku say there wina tofauti na mbui na ng'ombe wina tofauti nundu yu wangu witha wi mulekanu no lekana cia laisi uyikala mono nundu yu wela nguku cia mia cia kinanga withia still ni mulekanu nela woka wa wiki ona gukuvulanya na gwo muthanga withia wi laisi bado ni wa na nitrogen bingi mbe wa na witha na wito mwingi witha content ya fertilizer witha hai so no woka wokilia pa kwata nsebe and then yo kata yu wibulanya na bosu wibulanya na bo waku netha be obungi yuta wa mbuku wisi oko ingwithio wisosu na wo wibulanya within 1 week chuma cha kede manana maku mayumela nyokulia kono obulanya bosi ke bathukani obulana cia mwingi wa mbuku na wa nguku yusu uzuwe na wo wakuyana ni wianite ona ndukatindo thi ati yonge wikiebu peresho ukese to wiki muno taike ukese na tabu muthii kana nota muthanga muthii pe undu alite kuikia iwele ikia ukethi ati ni weki abu ndugeki abu muthei uleki akamuthanga ikio kamuthanga kanini na indi bo yekio bayo luno itukanye so kate wa ubu na muthanga kila siletha kingine cho kila ketha kingine bo woni wale kwitha we mwingi nundu bo ndu yananga okay utobulike bukwa ukwita ingi wetata yuwa mina utema tumikao wa mina kusavya balao opuya utema tumikao tunini tothengeani otuseo na indi wile chombe yaku wile cho ingi no uibweka
pe kutanisia mbeo kuthile nuile lambingi utumbete kana withia oile withia o tatwili rutatu tutinanito twate onesa indu ikita kwicha utinu banda utumika utusio ukalechonesa na indu yubweka ko wingithia wa mino banda yu amino banda inde yunithia mbeu ya kuthivu bunde no kangitha cia interval itina ibindanata ukanitha cia masaa 11 2 to 3 days kwa chumwa no tonithio takatatu nikenda mambe kuma na yithia wita kiego kingi na uketha Muimi itina ibindanata itina wa chumwa kimwe chumwa cha kele withia cia mbe yo kunukanga Uimi na chumwa cha kele mayuma pyo mayambata no pau kibuyo nito kuna ndawa inu kuna ndawa petenge miaundu yuse umande silie nundu wa ulabu wetie ni batwa tumidudu tuthi uluka tukakwatila ala manana na yuweli wani usianya na mosa isu amino mabuya maumela wona mena sama utumidudu uikuna ndawa nikenda umumi bumesa wa uko mabande balaba ilete so ni tamaume bakana ni sindu sibe itono thini manana mekibuyoni umu ne gwato no lika muno ukalika bubu nundu wa uthithu na ulabu wetete umuntu lamwe ula umumwe na wathi ndukane no ne ndawa ko kona umusu kathala umusu keteka kabisa okay na umunda umunda yekalapu itina ibinda yanata wisotwa abaya yu umundani mbewe suri ele kalabu chuma ile na chuma cha katatu kiyambe ya mwana wambe wa chuma cha katatu ambe yo thio cia ite yu alama okelile mituke ambe ya kuthio bulete ubandite na upa mundani utothio banda yutiba mundani na boto ali toba prepare ata ina na itwekane kuka ite baba mundani wele kwitha mbe ubetete ku na boka cio koka ukatulumukanya wina tasiuma ta ile thani bo wa ng'ombe ukokoketa ubula ite no suwa nguku no imeki shwa kilathi ima yena bo wayo inana thuwe thile la bone ubandite ubwekete na indu icio kaingwithi unithite na kiwo wa mino banda kila ye ima yonde thinana no tumia fertilizer kana bo nyine tumia abo niki uta opt kulika ngaliko ya fertilizer no ni fertilizer otendethia muno niki na yuna ko atatie wali akukanesa na atatie pinda thingi nona utanekanesa na senundu no kenga inunga thimite na ngetha na ng'ombe na ngetha na nguku ngatumia abo akwata fertilizer na niguo nikia ko mundu no atume po throughout no utumie bo nundu na munda wa kwitha wano anokethio na ndu need fertilizer wambia kwikia bo la wailete windo wo transplant ya sasia nata transplanting na minumia bano kana banda yune kuimia ndikwase pe mabanda muthenya angi utuku wangi kwacha kubanda ni banda masaa 11 saa 12 kuweta mundani kuituka yu na myeke buyoni kumyeke buyoni numa cia saa 11 nuketwa bando direct kuituka nikenda na nire withie ni makoma manywete kiego kuithi kucha ko pe gitumi cha kubanda masasi maya weyo inona nditetheka muno nundu wesa gwithia maina logwa ni suwa makaboba kuyu wibanda kuituka withia ni wa tetheka na waninithia uni kwa chenge wanithia undu masaa monithe ni saa kuituka saa 11 withia na thuni yose ya nesapyo so watumia process iswe alama kwata anota percentage yana nundu pe wa momo mangi makakwata so percentage ya kwata yu alama wa transplant anota percentage yana yubetenge miana kisioke la wabanda yothanita wabanda kuma ba kusioko wesa withia manana lafu mara bit maoma nota manana notele kana tatu ko wabanda ya weyo maingine wabanda ya weyo maingine makwata no mko ibinda na tawese the ani makwata yu no masonga nambe wiki mu withia na thithi kwatie wayenithia nesa okay no kutanisia ina no tanisia ata kuma yemo kuthilengi utania cia on distance nin o ta 1 meter ukabanda nikenda thio kaja thungo kethia wayo bayambata ina mwana wayo wobeba nesa kundu thungiania cia muno kuma yemo kuthila yengi no mau muno ala mathina cia manana no somewa umwe no mu white fly white fly umusu wa white ni muthuku muno pyu na mba
ila kwimba mbinge wesagwithia manana mena midudu mingi muno pyu ibunda bo wele kwitha we mwe wanena na yaku yambe yotani ukaenda ukawanda woko ukakona bao maanisha yena mbepo yuko kwacha withia somehow lakini wana thili kwa nimba withia nayo thina tumidudu no na mwino itawa tuta wako manana yo tuta na mwingine wa mama na muno kundu sangaleko cia makwenu mayasya ni mathina cia muno ndako manana kindu cha muthe ndia komana na Yesu ko umwe safe ndako manana kindu cha muthe mboso ko ndia komana kindu kitabu nikenda na wisethia ne onenga yield nsione asya manana manene na maingi we maintain ata pe ndoto na gwika ukesethia ne wakwata ucia musi ni wali woni utunga kiliko chaku manana ni balo bandite manana maku ugethia kila kwache ni wamuke waenda waisya inana yaku etheli kile mududu ukathiu ukoka kunikela nesa ethani wona thina thimwe thina mududu manao ntheni mekuhitaji dawa sembe ya yundawa angroveti iba kubi kana bala wosa wende wose dawa yaku ukoko ne usembanya na mududu ura na affect ya langi besi la wakwata mbingi pyo la imu kwa kwata manana tse rasianata sai 70,000 yeah wata manana ile imu selika 70 wewe ata newie moyo mwingi muno so oyu wekite ata undu utayotona kweka nundu wa oyu no mama nana oyu ila na kwatie mbesa isu na ise yu ne pyungwa project inge ya kwethia ngoko na nambe ya kwethia ngoko na mbesa isu nambo ina wangu kuna sio no kanambe ya kwethia ngoko na stress use of generally ni mondo meba ofanikite kweka nundu wa uimi wa manana nene waze ne watu yesiana ina tu yesiana skulu second nena sio kenge na wa mukune ina mukune yakwa ba museneka miyanga tare iya nundu wa manyanya na kila kingi ni nguku isu ila nonie manana mena mbesa na ise ni byungwa project isu neza siende yona kumbete okendo kenge na wasindu isu kwisela mbesa ni ya manyanya ni muvya muno nundu wanena na mutongo itivingwa tuna mukamba no wathuthia mingi asante mwenda museisia ni mutongo TV kilungu cha Wasya wa Muimi nita wa Steven Mwema na ende twiku mutituni ne county ya Masako ni wa manano weekendesa ukaima manana na thayo waku uyende anesa toko manana katatu kilungu ni kingi cha Wasya wa Muimi Wasya wa Muimi.